Leucogaricus barsi. Koga ova gospoda ili gospođice, da ne prejudiciramo njihov pol, koriste kao svoju platformicu za izviđanje. Beži ti. Ovo je naš radni posetilac, svako jutro dođe na svoje radno mjesto. Iako ga baš nešto ne plaćamo osobito, ali on je tu redovan. On štiti ove gljive i hvata svakog za ruku ko pokuša da uništi stanište ove retke vrste. Za naše uslove možda nije retka sa onih pojma. Koliko se često kod nas javlja, utvrdit ćemo sljedećih godina, pošto se zašto mikologija razvija fantastičnom brzinom. A danas izvanično Nacionalni park Đerdap se uključuje u projekat gljive Đerdapa. Obezbedit će nam opremu kako bi mogli da radimo ozbiljne istraživanje na još ozbiljniji način sa svim pratećim podacima i tako dalje. Tako da za sada ja mogu na osnovu izgleda, o čemu se radi? Ja sada na osnovu izgleda mogu da kažem koja je ova vrsta. Zato što su mi rekli ljudi koji se razumiju. I provjerio sam da jeste, Leucogaricus barsi. Ali da bi ja bio siguran, minimum što trebam da uradim, znači to je minimum, sljedeći stepen, je da pogledam kakve spore ima. Bez toga, potpuno neobična priča, samo slikam i to ima snagu na Facebooku, ne u stvarnim naučnim krugovima. Ali ako budemo spore, pa budemo odradio, ako je moguće odraditi kulturu ove gljive, pa jednog dana, a taj dan je sve bliže, budemo mogu raditi DNK analizu ove gljive. Mrođaci, onda se radi o ozbiljnoj priči. I ovo mi je samo jedan dokaz sve što mi je potrebno, entuzijazam, ljubav i upornost. I čak i u Srbiji ta kombinacija, kad radite nešto što volite, može dovesti do fantastičnih rezultata. Radna jedinica Tekija, Nacionalni park Đerdap. Koliko za sada znam, u Srbiji ne tako česta vrsta, a možda čak i retka, Leucogaricus barsi. Ovo je presek, star 1 dan, to jest, da budemo precizni, 24 sata star presek ove gljive. Liči na mnogo poznatiju Turkinju, s kojom deli rod, ali kažu da je glavna razlika to što je kod nje svilenkast i gladak klobuk, dok se ovdje primećuju čekinje. Što se vidi čak i na ovom primjeru koji vidite sad, evo sad lepo oblačno je pa se lepo vidi. Tako. Kao što vidite ona ima i prsten, ali nećemo dirati, pustit ćemo porast ove primjerci, nećemo i sada zarad ovog snimka dirati, pošto imamo priliku da ih pratimo svaki dan i da pratimo milimetar koliko se razvijaju. To je to. Leucogaricus barsi u vilinom kolu. U đerdapskom vilinom kolu. Evo ga. Hop, hop. Šta je vilino kolo? Vilino kolo je kada se pečurki jave u velikoj formaciji kruga, polukruga i tako dalje. Kao ova sad situacija. Gledajte red. 1, 2, 3. Hop. 4. 5. Koju smo izabrali. Ona je rasla, tačno je ovdje rasla. Evo vidite. Hop, sam da zamiram. Evo. Vidite, tu je rasla ova. Presečena, a ovdje rastu ove ostale. To je to. Ćao.